Бейиш махлук, дозок махлук. Sen dozoktan korkup beyişti ümit kılıp ibadat kılba. Çünkü oşonnu tıyı salıngan bolsa hormat tuğan, anan karızından kutulup ketiş üçün, jolun açılıp ketiş üçün, arakты taşap ketiş üçün. Jok badır tıyı salıngan hormat tuğan. Sen jaratkan zatты, Rabbыңдын ökümüne karap dur, oşoga ibadat kıl. Oşoga karaşa ibadat kıl. Oşona karaşa. Mına oşondan hormat tuğan aytıp kelgenmiz. Daga aytabız. İbrahim Adham rahmatullah aleyhi avliyalardan birisi bilebиз. Şakik Balhay rahmatullah aleyhi buradagi avliyalardan birisi. Biri doğruda yaşagan. Eko Mekke'de birge jolugуп kaldı. Kaabada birge jolugуп kaldı. Şakik Balhay menen İbrahim Adham ekoten avliya. Biroq Şakik Balhay'nın ayırması Şakik Balhay dünyege kol tiygizbegen avliyadır. Dünyege kol tiygizbegen. Dünyege kol tiygizbegen degen söz azı Batkenge barsam mı dep oylandı, maşına tayar. Tamamda Batkenge barbaysın, men jönödüm, ala keteyim dep. Mayli barsa, boldu ket. Kursak açtı tamak jesemizse tamak tayar. Tamakla bunаны jep alыңыз, bizge dua beriniz. Neni oylasa keletiler. Kiyim kirlep kalıptı dese, tamamla bunаны kiyip durun, bunu juup keleyim. Mına uşunday adamı da. İbrahim Adham oşoga taң kalıp surap atat. Siz kantıp bul dengelge jettiniz. Dese Şakik Balhay aytat, bul dengelge jetishim köp tele kurbançılık, köp tele kıyınçılık bolgon jok. Anan kanday boldu? Күндер мүмкін сафарда баратып, токойда аралап өтүп калдым да, канаты сынган, алсырап жерде жаткан кушту көрүп калдым, канаттууду көрүп калдым. Сынып алсырап эч кандай кыймыл албай калган экен, карап туруп, өлөт деген ушул экен да. Мен дагы бир күн ушинтип өлүп калам деп ойлонуп карап отурсам, жок, чоң бүркүт келди дагы, тамак аш берип, суудан ичирип, баягын тойгозуп койду, бир канча өзүгө келип калды. Ушуну көрүп туруп анан мен ойлондум. Мен чоң деген Шакик Балхай авлиялык деңгээлдеги даалымла, илимдүү адам болсом, шуга шунчалык эмесминби? Шуга рызкы берген Алла мага бербеби деп бекем олтуруп алдым да, Алла Таала ушинде бере турган болуп калды деп. Бере турган болуп калды. Алла, окуя бүтелек. Бирок оюбуз ар жака кетти да. Siz emez okup atkanda men деле ойландым. Азыр YouTube'da нормальный болуп калдым, бекер отуруп берсем болот окшойт. Окуя бүтеле урматтуу. Философ, электрик, врач, үчөө отуруп сөздөн сөз чыккандан кийин талашып калыптыр. Дүйнөдө эмне күлүп? Эмне күлүп дүйнөдө? Ой, философтагы шуну айтат, дүйнөдө ой күлүп, оюң менен аяк барасың, бияк барасың, андай боласың десе, электрик бергиси келет. Жок, далил менен сүйлөшөт. Эмне далил? Кана, барча оюң менен. Мен көрүнбөйт. Dünyada en külük sivet külük. Mana dalil, basılı uçup. Mana dalil, basılı uçup. Mana. Dalil benim sivet. En külüğü sivet külük. Dese vıraştağ vırasın. Bunday bolmay. Dalil nasıl? Dünyada en külüğü içi ötken adam en külük değil. İçi ötkende sivet verdiğin kara vurgan bolmay. Hakikaten oy külüğü ken hurmatı tuğan. Oyunlar jaga ketdi. Biroq İbrahim Adham rahmatullah aleyhi öte ilimli alim bolgondan aytdı. Siz emne üçün siz Şakik Balhay rahmatullah Peygamberimizin hadisini okugan joksuzbu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, astыңғы kolga karaganda üstünkü kol jakşırak, suroочуга karaganda berүүчү jakşırak, alsız musulmanga karaganda күчтүү musulman jakşırak деп aytkan hadiste de okugan emessiz. Siz emne üçün özünüzді uça alбай өлейин деп kalgan kuşka salıştırasız. Бүрkütke salıştırsanız bolbой беле dedi da hurmatlı. Şakik Balhay ilimli adam bolgonduktan hakikatten moynu kaldı. İbrahim Adham'ın kolundan karmap öp durup, siz bizde toğra jolga başladınız, men uşunday boluşum kerek dedi da hurmatlı. Ne üçün aytıdam? Oturgan bardығы Muhammed'in ümmeti. Muhammed'in ümmeti ardayım jogorgu dengelde közдөш керек hurmatlı. O jogorgu közдөң. Mana şundaylı bolsam bolmaz. Yok, jogorgunu көздөңүз hurmatlı. Oşoga karay umtulun, oşoga karay hareket kılın. Çoğaydınız. Arkanızda dagы çoğayıp kele жатат. Makul bu. Ata, siz erkeksiz. Allah sizi erkek kılıp jaratkan. Milyondagан uruk kuyulat. Oşonun arasından sizdi tandap algan. Mana erkek bolat mına al. Ar-rijalu qawwamun alan nisa. Erkekler ayallarga başçı bolat dep Allah Taala sizi erkek kılıp jaratkan. Köterin başты. Makul. Kurmanjan Datkayınevuz ülgü, ölümge bara жатқан balasını ne dedi? Ajalga tike kara dedi. Apa dedi, ilara tike kara. Tike kara attırın ne kıldı? Basıp ketip kaldı hurmatlı tuğan. Ölümge ketip atkan balasını ajalga tike kara dedi. Sizde hiç kim ölümge degen yok.